N'amakuru ababaje cyane, amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, ngira ngo uwo mwana w'umukobwa uriho uramureba kuri iyo sikirini yawe, amazina yiwe yitwa Nizigiyimana Chantal, ariko yishwe mu buryo bw'agashinyaguro. Ni inkuru mu by'ukuri donc irifurekitinga ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Asanga umuntu arashakisha kugira ngo arebe ko yabona imibereho, kugira ngo abone ko ubuzima bwazaba bwiza, ariko ugasanga muri urwo rugendo rw'ubuzima bwiwe cyangwa se muri urwo rugendo rwo gushakisha ahuriyemo n'ibyamutwara ubuzima. Ni ubuzima tubaho bwa buri munsi, cyane ko n'inkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho, arizo nkuru akenshi tugenda twibandaho. Suhuje abarundi badukurikira ni benshi cyane. Amakuru yabaye ku itariki n'ejo ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, aho uyu mukobwa acuruza mobile money, koherereza abantu amafaranga, kubikura, gutanga amayinite, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo uyu mwana w'umukobwa yakoraga. Ariko by the way yishwe urupfu rw'agashinyaguro, abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. N'amakuru yabereye hano hijya mu gihugu cy'i Burundi, ni Bujumbura, yabereye muri quartier Gikungu zone Gihosha, mu gisagara cya Bujumbura, cyangwa se hariya mu mujyi wa Bujumbura, hano benshi bakunze kwita Kibarabara, hano hakunze kuba abantu benshi cyane n'akavuyo k'abantu benshi cyane. Ni hafi cyane ya hari sare bitwa Maruda, haruguru y'agasoko ka Gikungu. Uyu mukobwa ibintu byamubayeho biteye agahinda. Hari impamvu twibanda ku nkuru z'i Burundi, sometimes ugasanga inkuru yo mu Burundi donc turayikoze, nuko icyambere kiruta ibindi nuko turabavandimwe, we are brothers by blood, turavuga ururimi rumwe. Umurundi aravuga, umunyarwanda akamwumva, umunyarwanda yavuga, umurundi akamwumva. Ni benshi badukurikira baherereye hariya mu gihugu cy'i Burundi, like kandi akenshi hari inkuru zo mu Rwanda mu by'ukuri bitangazamakuru by'i Burundi bigenda bizigarukaho, the same vice versa. N'ibinyamakuru by'i Burundi bikagaruka ku nkuru zo mu Rwanda, ibyo mu Rwanda mu Burundi, gutyo vice versa. Donc turabavandimwe, twirengagije ngo politike ngo ibiki, byanga byakunda Imana izanabigenza neza, abarundi bazongera kugenderanira n'abanyarwanda, bizagenda neza. Donc ibintu bya politike nyine nubwo usanga bisa nkaho byatandukanije abantu b'ibihugu bibiri, ariko turi umwe by brother. Nubwo byagenda gute, ntabwo dushobora kwihakana mu by'ukuri uburyo turi umwe, abarundi, abanyarwanda, turi umwe by brother, turabavandimwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ngwaye ikaze muri aya makuru naguteguriye. Ese uyu mwana w'umukobwa byagenze gute uriho urareba kuri iyo screen yawe? Uyu mukobwa witwa Chantal wacuruzaga mobile money, ngira ngo ni muri kompanyi ya Rumi Cash. Byagenze gute, bimeze gute? Ejo mu gitondo uyu mwigeme cyangwa se uyu mukobwa Nizigiyimana Chantal, ubwo yariho acuruza mobile money, cyangwa se ariho yes reka mbivuge gutya, kohereza, kubitsa, kubikura, gutanga amayinite, yaje abona umusirikari wo mu gihugu cy'i Burundi. Umusirikari yari yambaye impuzangano y'igihugu cy'i Burundi, yagiye abona umusirikari araje, arangije, ariko yaje afite pisto, afite imbunda bisanzwe. Arangije yegera uyu mwana w'umukobwa, aramubwira ati nshaka kohereza amafaranga iyi nimero. Aramubwira ati nanga, kugira ngo arebe niba yafiteho. Arangije amubwira umubare w'amafaranga. Amaze kumubwira umubare w'amafaranga, ubwo nimero yari yayimuhaye, amafaranga uyu mukobwa wacuruzaga mobile money, amafaranga arayohereza. Amaze kuyohereza, umusirikare asa nk'uwisakasatse kugira ngo
nyine areba ayo mafaranga ayahereze uyu mucuruzi wa mobile money. Uwo mwana w'umukobwa uriho urareba kuri iyo screen, uyu musirikari muri uko kwikorakora agaragariza uyu mwana w'umukobwa ko nta mafaranga afite. Arangije amubwira ko amafaranga ayibagiriwe mu rugo, amafaranga yibagiriwe mu rugo, kandi kugira ngo, kubera ko amafaranga yari yamaze kuva kuri telefone yiwe ya Chantal wacuruzaga mobile money, ubwo icyari gikenewe ni ukuba yahabwa cash. Izo cash rero uyu musirikari ntazo yari afite. Barangije ubwo barumvikana, uyu musirikari aravuga ni byiza ko rero urumva ntabwo nagenda nyine, ni byiza ko wankurikira tukagenda tukajyana mu rugo, narangiza nkaguhereza ayo mafaranga. Arangije aramukurikira, amucisha muri quartier mu mazu hagati, abantu baciye bahita ku mazu kwa Buyoya, bakunze kwita kwa Buyoya. Barangije baca muri ayo mazu, muri iyo quartier, bahita bagera mu murima w'imyumbati. Bageze muri uyu murima w'imyumbati, uyu musirikari ngo yabaye nk'uhagaze. Abaye nk'uhagaze ahita akuramo imbunda arasa mu mutima uyu mucuruzi wa mobile money. Ahangaha ni kuri reflectinga n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi bw'abacuruzi ba mobile money. Ni kenshi mu bihugu bigiye bitandukanye, meme no mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bagiye batega abacuruzi ba mobile money bakabica. Harabagi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, bakabambura ibyabo bakabica. Ngira ngo ayo makuru mu by'ukuri, usibye ko nko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu ntabwo biruka nyine ko umuntu bamutega, ariko nyine nta n'umusirikari urakora nyine ibintu nk'ibi ngibi, nk'ibi nyine umusirikari yakoze nyine w'igihugu cy'u Burundi. Arangije amaze kumwica yaramusakasatse, arangije amutwara amafaranga yari mu gakapu, kuko n'umukobwa ari umaze gukora, yaramaze kugira igishoro kinini, amaze kugira amafaranga ku rwego wamujyaniraga na miliyoni, akayibika. Miliyoni y'amafaranga y'amarundi cyangwa se na miliyoni 2. Amafaranga akayabika, cyane ko yakoreraga ahantu heza hagiraga abakiriya. Arangije uwo musirikari ayo mafaranga arayatwara mu gakapu, yasizemo 2,000 by'amafaranga y'amarundi. 2,000 nibyo yasizemo. Telefone 2 za Android arazitwara. Ikintu yasize nako gakapu n'agatelefone gatoya uyu mukobwa yakoreshaga. Ibyo nibyo yasize aho ngaho, ubwo abisiga hafi y'umurambo w'uyu mwana w'umukobwa witwa Nizigiyimana Chantal. Nyuma y'uko ibyo bibaye, abaturage babonye ibyo bintu bahageze bwa mbere, batabaje inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zirahagera, bareba amasasu uyu musirikari yakoresheje, barangije bava aho ngaho. Ubwo nyine bw'iperereza ry'ibanze bararikora, bava aho ngaho, barangije baragenda. Hanyuma n'ikiziga cyangwa se umurambo w'uyu mukobwa bawutwara muri morgue. Ariko abaturage ntabwo bizeye ubutabera, kubera ko nguko baje ubona nta kintu nyine bibabwiye, ubona bari kurenzaho. Abaturage baravuga bati rwose uyu muryango w'uyu mwana w'umukobwa ni ukuwuhereza ubutabera, kuko uko twabonye bitwara nta kintu kuri ubu ngubu baravuga, nta kintu na gikeya, nta n'ikintu bigeze babwira abaturage. Wenda kumwe kesi ba wenda mu gace runaka ugasanga inzego ziraje zikababwira mwihangane, turumva umubabaro wanyu, ibi bintu tugiye kubikurikirana, uwabikoze agomba kubiryozwa. Bo baraje nta nama ntaki, baragenda. Akaba ariho abaturage mu by'ukuri basabira ubutabera uyu muryango, ndetse n'umuryango w'uyu mwana w'umukobwa ukaba usaba ubutabera kugira ngo uyu muntu wakoze aya mahano abe yafungwa. Kanswe ko bari kuvuga ko kuba uyu muntu wakoze aya mahano yafatwa byaba byoroshye, hakozwe iperereza ryimbitse kandi neza. Ikintu cya mbere nuko simukadi
yakoresheje yohererezwa amafaranga. Ubwo umusirikare ahageze, nimero yakoresheje ahereza uyu mu agent kugira ngo amafaranga agere kuri iyo nimero. Uwo muntu nimero irahari, so bakavuga bati rero iyo nimero bayikoresheje bagashaka waba warakiriye ayo mafaranga, uyu muntu byanga byakunda ashobora gufatwa. Ariko ikindi kubera ko ahantu banyuze ngo haba amakameras, hesita y'amakamera yo ku muhanda ndetse nayo mu makaritsiye, bakavuga bati byanga byakunda izi cameras zaba zarafashe aya mashusho ndetse n'uyu muntu zaba zaramufashe ajyana n'uyu mu agent. Nk'abantu mwe birababaje pe, birababaje, biteye agahinda. Nyine uburyo iki kibazo cyababaje abaturage, ubwishanyi bwabaje abaturage, izo kamera zimeze gutyo bati rwose bazikoresha, ariko nyine baravuga bati turabona batabyitayeho, nta kintu baratubwira nuko bimeze. Birababaje birababaje. Abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Wenda amafoto y'umwana w'umukobwa si ngombwa ko wenda nayacisha nga kuri screen, ariko uburyo yishwe nabi ndetse yambaye ijire ya Rumi Cash ya mobile money. Abantu mwe birababaje. Nakubwiye ngo ni inkuru ireflectinga uburyo turahasoringa tugashakisha imibereho, ariko ugasanga ikintu cy'inturumbuzi kiraje, umuntu yibereye ameze neza ari gushakisha ibye, ariko ugasanga umuntu ahuyemo n'ibizazane bimeze gutyo mu nzira. Urumva ni ibintu bibabaje. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa ari gukomeza kuriza abantu uburyo yishwe, uburyo yagiriwe nabi, ndetse akaba ari igikorwa cyakozwe n'umusirikari. Abantu benshi bari kuvuga bati rwose nta na gakeya ibi bintu bikwiriye. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadu. Umuryango w'uyu mwana w'umukobwa ni ukwihangana. Ndatekereza ko bashobora kuba bari buze kuba banabona iyi nkuru, kubera ko nababwiye iyo umuntu avuze ikinyarwanda abarundi baramwumva, n'abarundi like vice versa, turumvikana, turabavandimwe ba brothers, kandi turifatanije n'umuryango wa Shantari muri iri sanganya bahuye naryo. Imana yonyine niyo itanga ubutabera. Nitwa Shadu, reka njyewe dukomeze tubane.